Ka Dr. Mazil Amparin Lengdo hakas ngitok ding ka arpo tarik lebar arjar posau. Kalali bantap kerteng ilade na kamta kun yak election Lok Sabha na ka Shillong Parliamentary Constituency na ka Seng National People's Party. Ha kani ka jinlay tap kerteng ka kong Amparin Lengdo au returning officer office deputy commissioner jong ka East Kasils district. Lasanan lang nadu ba Preston Tansong bas nyong balang dhar ki badairu ki semput menteri rang ba ka jela. Ba Bante Dor Lengdo ba Geben Melim Konsanta Mirishela ba Fantin Lakadong ba HM Champliang berkipai ba anong kersyan. Ngalalum sibun kita kijingtip ha kajinglet jonga sya kini kislong kibadon ha kita kilay pundili constituencies. Bat ngayon iba kabaningkong kaday ha katu katni stang katu katni tili ki constituencies ombaro. Sa kumbalay po 100% ki constituencies ni hapen klan banyakren bat kesorkar kami banwanra yaki surok iba per ban pensuk ya kalit kawan kinong song ka sarkar kami kadon kamban ngap ya kata kapaan ngayon iba ka network hakikat tu kat ni teli kisnong kitaw kadang long ka baduna ba kumbanyo ko persen ka network kabit ka biang tumbalay po lay persen biang ngayon i kalong ka batlot bat apa pikiran ya kita ki schemes ki ba per ba wanam jingerap ya kinong song lada ka network kalong ka batlot takamut ka link ka jong kinong song syakata pan apply ya kita ki schemes kan day lupa ka way ka jing ka bakraw kabalay nga la syemba ki jing jong kilong yeng long sem kata ka gas kaday ban poy bah ka gas ka bawan masorkar kami lembaw ka menteri lang ba kaday ban poy bah siya ki kendong pensrot mdon supply ka babit ka babyang ni hapan klan ya ki agencies ki baper ban yarap ban pet baka gas ka poy siya kinong banginom let yat pom shu ya ki ding ki set panginom ya pan snail pan junor shu i kita kitlaw ko tatap jungi ladap ki ong ya kinong song jungi bangin ai pi kani ka jingkla nakabenta kata ka climate change pet pat baki agencies kin pun poy ya ki gas siya kinong sem kabaar ka jing ton kam kalong yeng long sem abapang bo sitom kerke inong song snong ngalayo i bat ngalayo small de jong piskot babanling ya kata ka adhar sa kata ka MHIS bat kata ka agency ka badon ha central government ka slem ha bonsin ngido yikimensim ki bokordor ki jongi naman ba kita ki agencies baro kim tray kam wood bat ngihap man let ya kren bat ka sarkar kami bak bahaya kata ka PM abim na ka scheme ayu kata ka bakiong kajong utaw prime minister ngihap man pet bak kidey bandon ki kendon pentray kam wood na kamta jungi pinap hado ba ubriw undala khlat ya kamensin tu uban ong yo ya kata ka MHIS ti kataru kaday ka way bat ngiyo iru bak kini kinong song kiot mahaba ndalek pa sumar syabar jong kajela namar ba omdon da koy kalenti yaki banlek sumar syabar kisyam jing banyo ya kata ki centers ibang nila dep panel ban nihapan ya kren ya kani ka kamru ban kasokar kami banyarap ya ki patma sungi kabalay pat ngayo i por pangayat lenti jonga kaday ba ki patma kim sungtho maha ya kini kiskin sorkar kami subo menta ngayo iba kibriu ki ut bahaya kata ka ration card tinga shikli bali pimyo yo ration card ban kita ki babuni kibriu yo tang jong imiit ki longyeng gila nang buon ha kinong kendong bat kaniru kadai ka banta jong ki MP ban ya khana ban nga sngo ba kiniru kadai ka way bang hap ya kren sa kaway dia ka bangalum jing tip ko bangalek kini ki kendit sngi kini lai pun tuli constituencies kalong ba kata ka scholarship ban apply ru ka jenjang ya kinong song kamtam siya ki jaka baduna ka network kata ka umbrella scheme bat ngi hapan pet bayangi hi ki basyong siya kini kitan bakam duna kita ki jing yo jong kata ka network na kidaw ki babon kala banday na ka topography kata ka jinglong jingman jong ka jing telep jong kita ki areas babon kita ki hills ki bon kita ki lom tingin hapan ya keren bahaya gani ka kamban na kapita ki jela ko mangi mat ki hapwat na ka way pat ka lenti bat ka jing pen slam ban release ya kita ki scholarship markas kas jela
ngatip bahadin bangaladon ha ka sarkar boper bunsnem ngimla banle namar kani brokhaj ka ha pa ti jong kiniki ki government central government departments ti kata nga yu itin nang ta interestingly por bangayan na kaway kasnong ya kanu pun ki kunwon taki SSA teachers ki pamyo ya kata ka salary on time ka plan jong government of India kajing sa umdum jong ki babon kataru kelawan kajing penting jong ki anganwadis but kita ki helpers asha helpers kita ngalak kendukun pun kita ki kenun ban ngayu iba kini berkuat lang ngambak lang ki hapat kajing tray jong UMP na ke ne ka MP bat ngan lek tu klarbet ngan rung man ka officer kar bat ngan demand bet baka day bandon kajing penkelat tengkat pina ban kerentang haying dorbar kawan pihap ru ban lek ban shna ya kata kalayasen lani kata kajing penya day jongi ban ka sarkar kami lemba kajing yapen keren lem ka sarkar jelat kene kede kata kalenti ke patmai ke bangi terwa syo upat ba ka sarkar jilla ka sarkar kami bat ka MP intray lang kaway naya kren sa kita kibig issues kumbanga yu mga ibanga yu katakap kayeng baduk lambak langa ki ang PMAY na may pum ka MLA nga ngamyo ya kata po constituency dengan dalit siya ito kinong kikren yung ngay kata kinong apply siya jarwot bayo tang arpawar sanwot nalor kata ka jarwot ka makihap tep ikit form di bakumno hihap ay kikot iyo ti videos ru ki kata ka rukam execute ya kato ka skin you sing hindi ban penbun kamthan yi ki pa namar ndaki la yo pat ya kato ka jingku tang kata ka lenti bakiya ru kidom no bat ki kisngaw salian no tingas ngaw kini berkat kada kimde ki kamram jong MP taray di jong no tem ay nga kata kalat bangan wat nganle